Ka Bharatiya Janata Party BJP kabadan hak sarkar senrap MDA2 kabalam khmat dakan National People's Party kala kadausyai badan kam banyakran sani halor kumno banweng ya kasok sat pisa Hagaro Hills Autonomous District Council GHADC om dakajing persya. Upa Wan Kit Bok Pochna u General Secretary ke BJP Meghalaya Unit habakran cikilat pathai kubor hakanok pai sngi jong santare unai lor arja arpusan ulaong. Baka sarkar jela nakaliang menteri rangba u Konrad K Sangma ulaong. Boon ya rap ik Autonomous District Council Henry haban yit beniapat nakanu ke lenti. Yaman tahi kajing bamyo tulok hi kalade ka problem ka bandai pasdam tan la ka dina do ki previous year. Tenre ngathai nakaliang sarkar jela ka don ngathai hilat kelenti ngathai pindi i menekidi nakaliang jogla sarkar ka kwa ban bail out ki da ka baong tong in pensi itu la hande ki don ki ngathai technical issues urang takin don hi tamri ka besuk ban om state and pensi itu la I'm sure for the timing some solution should be met ngam kuma ong tan ba kan hab don hi ka jini song rintat lang jog council ka sarkar jela balada don kam with the union government, number the council comes on the 6th schedule. So the involvement of the central government also is required. Home Ministry, Assembly, they can resolve in the near future. As of now, the current bailout of Sarkar Jilla can offer, that's one way a solution, but that cannot be a permanent solution. Technically there will be issues. The kumno ban solve kita. That is time will tell. Kapori kita sebatai. Tapi yang mentah kesarkar jelang ini bakal terwa batongin pensiun tulap. Delada pensiun tulap pak kesarkar jelang. Kade kebabiang kebabahan ne kebala penora ki bakam pembagi omba ke state council control ini. Itu ki issues ni in happen discuss. Ke parti yang mentah frankly speaking we are there in the government. Government is taking its stand. Government is trying to work solution. Nomor hangi kampung ngim ong ban persya ne bangini sya hangi ngim pe solution. Pi kan hab dan solution nomor ban su persya dalam solution kami ha. Tenri kumung in ora solution ni kata kingin happen discuss. Kajing persya kadan hoi banum ni tulok de kisau pulai bana kini sup. Kayeng kesam jang gitu ki nong tri ngisung thu kajing ezuki. Handai jaj bakal adon ke problem. Si habaladon ke problem kumnung in solve kata kini haban song ban discuss ban perkat janai kumnung ban solve nei banong kajing persya kanan in fact menit kadang-kadang pada dunia rally jengki NGO sana hoi that is a form of protest dan rei menta sitting across the table tu kadang ni hab ban song hamid pi badan menta ingin nilai no kata kati badan kam kan gim palaban paisa kata dengan rei banong ban solve ni problem kam I'm sure kasarkar kan sesikit. Pi jing sisa kalau nakaliang parti ingin dayo kala ingin persang kita ba. Tambayaman tahi kalau ba song no hakayin ka babun brio. Hakayin ka babun brio ta surjung di benar kam sawajam. Te ne ha lada kadon kanu ka jing persang ba yes dan kam gajing rak ka parti banginnya keren kam insyaallah. Kakak perhat kita kalau now if he sitting across the table, we can come up with a solution. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya